ما وشانا زندية ولا اللايف او خلايا هات لا سالت بيجي باركر دردورات هناك ها يعني تثني نعم التنمة باشا باشا الصراحة ترى تمام باشا بيجا وش أنا ما دس فكر أم ذكرن دس برنامج خو كميجا أم ل بدقة كم كتن وشان ذا للجمع نوكا باربويا أم بيجا جبر دور دم كارن إنكيش خبر بدون حياة تماشى غير من هناك جوارن باشا أما يبشر دس فكر وكا بينج دقة دسكنم لبندة تباشبان روشة تشوت شبيجا باشا نخرب دوید دمید پرسام نه کم دب کرونا کتی نکتی یعنی از جبر بیاورم ای پرسیدکم باور بكم أزنكت ما لي كويس كاتبين جي هاي عم بينا بيه دقالكو حوالا من بيكت و تستوي بوستيف جداكت باوي كي لسر بيا درباسكر لي من تكستا خجرت يا من نيجاتيف دركت أودا وبشتراجي نزانم بيكت بنجي هاي عم جنبيه يعني كنت أشابش بس هي فيديكم كنت بيك كتب يعني دوید دميدش بركو فاريانتون جرانتر درباست كيوساد بيجن يعني بله شوكا أبو وشان ويل بيشتغل سريتو بيجي بباركن يعني أم كنجي تحاضر بمكارن دست بيجي بكن حياكو إجمالا ما إنكي زده بي ويقا چند باشه از كنجي بده بيجم تكارم از كارم تسبر سيرفر تسنا بنيسم قال برسيون وهبن شو خازي بدك كي بيجي از كونسنتراسيون آخر نكم باش ايوه شا ويقا بهارا باتمان ويقا زاف خوش نفسه گرمایی هاتی لی عقد نخوشه راست بيجم إيرو وخمك وصاحبه نزانم تدوقي هافين اسطنبول أو صا وخم هبو نم هبو كرم نزانم الدنيا توز بو جورك بو قنا خوش بو باتمان شو الفيدي بله الفيدي امسال ما يعني امسال ما تغفلنا وسا يصل بهارا فرجنات يعني اصلا ولا ها والله لفير سرمایه قصه سنات يزبط ايه ها باشا لغوري زبستاني ادبي منها بلكي بيتر سارتر بدلي افشان دروجه گرمي دست بكريه ايه باشا وكو دمسالان جيگو هرت ده نزانم شكي دمسال جيدي شاشواز بونا اجي بصد فكرم في صالين كي دم صالن ريا خوش اشكريان جي هناك جد دخود ما درنگ ما بهار درنگ ما يعني كل كان جي دارم پلیواد برده بار شاكو تبينا من بجوش يعني نافيكا پل جلسة دار اخويا ناكن كل خويا ناكن وهون هي دزبستاني ده نزانم ده زبستانا ما هي سلمات دم يعني كنان قرد السورة هذه ام قرن دست برنامج خو بكن فرمو اما دست في بكن از پیش خیراتنا که بدون تماشاوان تماشاوان نيجا وبخيرات من برنامج ما ام برنامج بناوي شانو قريم ما ديس الهمبري وانا وك هر حفتي ميوانك بشاري مدبي في حفتي ميواني ما بريس كنان دمره ام دبي برنامج ده دل دكن كو اولا شانوگر و کومن شانویا بدن ناسين يعني الجوردر فتي خو بدن ناس كرن جي جكرما خو حسابه ما يوتيوب بشوبينن جبركو اف برنامج و برنامج ما بين ويا بوريجي لسر حسابه ما يوتيوب تيم باركرن و بين باركرن جي بري برنامج از كورتاجانا ميفان بخوينم جار برسن وهبن
piştî pirsê min ku wext ji me re bîne ez dikarim pirsê we jî ji mêvan bikim. Vê gav desturata ez hinkî kurteşiyana da ji mêvan re bixwînim û pişta ez dest birsên xwe bikim. Kenan Demir di sala 1990 de li Batmanê ji dayîk bûye. Di sala 2013 de biriya hevalekî xwe biriya şanoya bajarya Batmanê dest bi şanoyê kiriye. Di heman salî de jî wek lîstikvanekî di lîstikên şanoya bajar de lîst. Heta dawiya sala 2016 ku qayyûm şanoya bajar girt xwe ew jî ji kar avêtin. Di şanoya bajar de digel du lîstikên amatörî di çar lîstikên profesyonel de lîst. Nobetdare dilên hesîr ev ya amatörîye öç bi Tirkiye tê lîstin ew jî amatörîye meşxur not kirtiye. Lîstika dupişk Sultanê Filan pabuçê min ên xweşik û tartûf. Di lîstikê komaya şano ya şaxa eğitim sena Batmanê de jî lîst lîstika ku tê de lîstiye bi navê Bekoya Aman bû. Piştî şanoya bajar bi hevalekî xwe re çû Amedê tevlî koma Mordemê bûye. û dûr de jî xebitiye divir de jî sê lîstikên zarokan de û lîstikeke mezinan de lîstiye. Nobetdaran dilên hesîr Şaşkın İmparator, Harikalar Mutfağı û Sihirli Ülke ev hep Tirkiye lîstikên zarokan e. Piştî 2019 de derbasî Batmanê bûye û tevlî koma şanoyê ya Yeni Sahne Batman Yeni Sahne dibe li vir cî di lîstika bi navê Serbaz de cî girtiye. Digel silavan xatire jî me dixwaze evalê me. Tu wek nifşên nû xuya dikî yani bu wê sayê vexwendama şandişer ez şöyle bêjim ez em mêvanê min hem nifşên kevin hem nifşên nû jî tijî wek nifşên nû ji javaran xuya dikim. Yani li gor kurtejanata zûsa bêjim. Ez vêga destpêka pirsa xwe wisa ji her mêvanî bêj heman pirsê dikim. Ez dixwazim têkiliya tê şanoyê çawa dest pê kir ez wê hîn bibim pêşî. Baş. Rastî têkiliya min a bi şanoyê yan ji destpêkirina şanoyê şekî wisa ecêb e. Lewre yani heta wê demê tu têkiliyê min bi şanoyê re tune bûye rast. Min li vê derê li Batmanê li Kurî deravê derê mamostatiya Kurdî dikir. û hevalê min hebû ê ku karê şanoyê dikirim me ew nas dikir rojek got em lîstikek bi Kurdî em ê bilîzin em nû dest pê dikin û em ew ka xwendinê dikin provayê xwendinê dikin ku tu bikar vî werî carna serarastkirinê me bikî hêla ziman ve çi lê zêde kirin çi jê derxistin got baş e ez ê pir kêfxweş bibim ji ber ku hûn karekî Kurdî dikin ez vêya pîroz dibînim berî her tiştî. Îca ez çûm ez tevlî wêya bûm çend rojan em çûn me prova girt wisa mixebitî piştre gotin em şanoya bajêr kursên got atölyeyên lîstikvaniyê dide got ku atölya we bi Kurdî be ez jî pir dixwazim tevlî bibim lê ne bi Kurdî be ez nayê gotin bi Kurdî jî heye bi Tirkî jî heye got çav rastêm a Kurdî îca min dest bi kursa Kurdî kir di wê demê de sta derfet çêbû û min di lîstikek wan de jî lêst di lîstika bi navê Dûpişk yekem car ez bûya wî derketim serdikê û nizanim pir ecêb bû jî wê demê ji ber ku hê nû bûm û piştre hêdî min di lîstikên yên dawiya kursê de jî lêstin piştre lîstikên bû sala dîtir me di lîstikên nû de jî lîstin bi vî hawî dest pê kir îca dema meriv dest bi şanoyê dike wek kurmê çixarê ye meriv dikare dev jê bere çiqas mesela hin sal qutbûn ket navberê jî lê dîsa jî meriv dikare dev jê berde wisa berdewam kir piştre piştî ku heta qayyûm hat min li wê derê kar kir lê piştî qayyûm ez çûm
سليمانية جي من كاركتر برنامج كرد اها ايدل هبو اها ويدر دوي كاردا حتى حفت محل ويدرش خولي يعني پشتی ویز هاتم و حوالك ما يه شانويا باجر بود از جي ام جي كي وكن اها واجي بخوندم كتابي كوما ببم ولا يعني آمده اجي اها وسط تبلیغ کومیجی بوم اها قاسی 2 ساله يعني پشتی وی از دربازی باتمانه بوم جاردن اها یعنی صحنه جی شخو گوا از هاتم باتمانه حوالی مین بری گذر آمده یا راست بری گوهر بگیجم کما آمده هر تم دگوت نمی کما که وکت اها تجی وره گلمه لهه و نکربو پشتی يعني چوم آمده هات وکرن از يعني کم و پشتی داگریان وقت شواکو من نابرک دابا و کمی جاردم تبلیغان حوالا بوم يعني و نهاجی یعنی صحنه وقت باش استقبال گیجی بیرم باشا ازيد الاستقاط ده كمين ده ازيد برسك جواري بكم جبالكو يعني هر الاستقبال كده هر شانو غير كده شيء او الاستقاط كمين طعماوي هر جار ده شيء مرد دمينه بله از دخوازم كلاجانياوي وهستنوي هم بمشتا يعني قدامك كنت درك دي سر صحنه تشي هسكر وبشتي لستكي تشي هسكر منصور براستی اجي خوازم که ببیجم جبال بود بو من دیگرکو من همه بیجه شانو تماشا نکریه یعنی هیلا لیستگان باش او رادبم دو اها لیستگه که بگیزم و ده جیانا خوی روزانه ده جی پیچه کی کسک شرموکم یعنی سا نزیده مالبات اها اما گشو سان میارا ایجا يعني پر کلجان مثلا تشخوازانی مال صالونا يلماس جنيه بليس لهر يعني خليص نواجي للديوار من نفساندية سيتشار رابليكي من هنا من حمس يعني رابليكي خو نفساندية وهر جارب كم هر مسردكي وان دخوينم ونزانم كالجاني كي پر عجيب بو تبيكو دوسي رابليكات تاني دبيجم ويكجي يعني من وين دمي مثلا ایجا من غازی دیا خوشی کرد و جهاد بو اها تماشا بکه لسر دکی استر دکی بوم قیام تقول اخ اوف عردي كتلا وخلا بي عردي خصنا فرد برم بكت اجا جرى شم شو سروي شيء ويعني جبوا باشا من نظام من كلجان كي بيج پر خوش بو باشا بيجا زي الاستقبالي ما مد كورتاجيانتا تاني البيوغرافيات ما خوند بله الاستكتاجي ما شاء الله هنا يعني ام بيجن لسر الاستقباليات يعني بريكو ما بيليسك وقديان وني بيشن بليزن بري بله ليستكي تشاوا خجرو لا خور حزه دكي تغافد تقول من چند رابطيكي خو سر ديوار نبي ساندون وجغيني ريو ريباز تهنا تقول تشاوا خجرو لا خور حزه دكي بله يا راست تشتكوها از بری رول که تدیش خو هر لیستگان که ناو لگرینه راس او هسته کس دبکو کی به چه به او کیه زوی چوا ناز بکم و چوا بکبم کراسی بی کسی لی بهتر از دیدم دو دلی خواه نکارم بیجم از زانینک منی توریک هیا از وها دکم نه لي يارس بيتر دم دو لي خواه و د حتاكو او ليستيك درد چه بشتي ويجي ورا يارس حتى دمكي بوي رولي ديجا مصادجين يعني مثلا از بيجم دچما مالي او ده شيء ملا دچما كودري مصاد ده شيء ملا دجي هدي كامل دبا او حتاكو درد چه وياراس بريمير بيك تيجي تشخويا تهيجي اللي نعم ليجرين كذا يعني حتى نزعم حتى تويلي ستكيبريزي هرتم تشتاق لي باردو او بيفاجوسا دودوما شخوال ليستك بفريمير ناقد يعني او جد بله ليستك بخد دجي وجد
هذا الريسك ده شكل نول زيادة دبه يعني الجور تجربة خاص بيجم كلام ميجا زي بري دسبكناتا شانوي من توك نيفيسكاري يعني جي دكاري نيفيسكاري ده من تناس كربو دكوبارا جحري ده هم تشركة هبو هم درباري ريداكسيون دجبار مقالة هبو تشتاكو از دزانم وبري جي بري كو جبري شانوي منو كلام مانكي كخباتها كشروكا ذكربو يعني ليه دمك كرت بمسابقين جبركو هوالكو ام بهفرة تناس تكن يعني قوتنا كواجه بودغو يعني رياتي يعني بسكاريه وكريبو وك باوريه كواجه بو وبشر مديت كلام والسر صحني خويا كده بشانو كريا شم ترى خو غهران يعني جي اب غهرنك چاو چبو براستی از نکار بجم ریا خو بهران لوره نویس هی از نکارم بری خوب یعنی جو نویسه بدم عالیه کده لی دبکو دم کتبیه او نویس و شانوگری جی بچکی وسا چار بجم یک جه تو دنفسینی وک خیال بکی یک جه جی درفت بینی و یا بجی راستیه دا بجی ایجاج بروی که ابدمه که راست من نویس دانیه جیه که لی هر تیم ابدم کازی کنگه لی وگرم جبر شرط و مرجن منین کاریا راست ده وقت نامینه از لی تیر ببم لی مثلا حتی ها پشتی کو ما پشتی جهریجی تدی قاوی دیگر کو ما من ادیتوریاوی و تبی حوالکی و redaksyona dikir se çiroke min jî dûr hatin weşandin û niha ya rast dosyayek min heye hinek çîrokê min dîm jomane û hinek jî temamen tenê ez dibêjim ez dem bibînim û wê wan çîrokan bi dawî bikim û helbet yê din jî lê zêde bikim lê ez ne bawerim ku rojekî bikarbim dercê berdim na şixwe يعني شانو جنيفز كاريجي قد بلكي نابر بكبير او بقبل خوجكي نافك يعني هرب الكارا بلا وانش خوك يعني والله صحيح تاخذكي لسر انستغرام ما مست احسان راتبو كتبوا تقالات شوف بكيها او شو مثلا احسان عرات ام از هو ام جوكي هالناس كان شانو يا باجر شانو باجر بله ما بهفرا بسالان كاركر وهيجا جي ام هف دبينن وقال كي او جيت لباتماني د تياترو ريتوال ده عليه وي دمشينه وإنسان دجيانا خود هر تمسا بشكل يكسا أبسورد يا راست أخافتنين وي واشترى بيجم تفجرين وي وصاب بشكل جمرة هر تم أبسورد عادية و البيم خي زحف شهو حستك شهو حستك جبر ويتش تكسر ماشي ناوي شهو براستي جبره جبر ويكي باشا ليكا يعني تستاكو دخويات كريستيانو باجر موردم وباتمان يعني سانه هم تبسي كومان را تكار كريه وسا خويات كي تجي خد ناسك نه ايش بركو اس كوتشرم يعني هذا قلت كان كوتشر مشي قالوا ام دي باردنكي برسك جيبكم من عندك ازيبكم مستشفيالي باي برسك من يجري بهايبين وارس كمان روسا تجربه خوغرت يعني وسا خويا دك تذكر دربارفان كوماندا يعني تجربه اخوا وهستي خود دربارفان كوماندا جمال بيجي يمكن براسي بس بشكل بجيا مني كوتشري وزي على قدر شبا مثلا ام كوتشر بون جبر سدمن كون ند دستي مدانه مجبور دبوش جيك هر جي آنجی درش کوچریه بردی ادی ببی دیمانی. ایجاز برای که مرجی دو هرت.
ne de destê me da bû. Erê. Ev cîguhertina min Rast e. a şanoyê jî bi şekilî ne de destê me da bû. Şanoya Hı hı. bajêr ji xwe em tê da bûn Hı hı. medî rojekî qayûm hat û got Erê. pêdivî bi şanoyê tune ye. Yani rast kaxezên ku dan me gotibûn ji xwe ciyek tune ye û ser da pêdivî bi şanoyê jî tune ye û Hı em hı. hemû jî kar avêtin û Erê. digel ku piştî mehekê salona şanoyê ya ji 500 kesî de hat yani vebû vekirina wê hat pêkanîn. Lê Erê. ji mecbûrî êdî piştra ez çûm Süleymaniyê piştî wê pêvajoyê Hı hı. û gava hevalê me ciyê mordem sanat vekiriya rast. Hingavê Hı îca hı. tu naxwazî dev şanoyê jî berdî û Erê. ew ku sahat ez jî derbasî wir bûm me lûr jî xebat kir. Lê ji ber Hı sedemên hı. jiyanî serdemên aborî ez cardim dageriyam Batmanê û Erê. cardim hevalên ku min berê bi wan re şano dikir Hı hı. gotin ji xwe tu hatî û ev derî wek Erê. mala te ye yenî sehne û cardim derbasî wir bûm. Yani ku tu ji min pirsî min dixwast ez li ciyekî tim ciyekî bimînim û wisa bimeşe lê Erê. mixabin. Baş carna kar ne destê me de em çi bikin. Erê û Vêga ev temaşevanî ev me. Ha. ev wisa dike ku ya rast meriv gelek kesan jî naz bike di hêla şaneyê de. Hı hı. Em bêjim ji vir çûm Amedê temaşaman wir jî naz dikê. Kesên wir jî Hı naz hı. dikê. Ew jî tiştek din didete. Yani di wê pêvajoyê de tu divê xwedî azmûnek. Erê. Vêga de ez weka temaşevanî me vêga kesê ku piştre tevlî bername bûne Belê. kerema xwe ger pirsin û hebin û hûn karin ji me re binivîsin vêga Aram Dildar û Hüdayi Mor Sümbül silav û serkeftinê xwe dixwazin ji me re wisa ji me Spas, şandine Lagoan jî. mala anavan kenan ez ê pirseke din şe bikim vêga yani de her şanogerî jî nebêjî kesên ku lîstikên zarokan de lîstê vêga de kurtejiyan de hejmara wan jî zêde bû wisa xuya dikir tişta ku ez bixwe zanîm yani li Stenbolê gava ku me ew kar dikir lîstikên zaroka dîstin wek eziyetekê bû ji me re wek eziyetekê bû ji te re çawa bû gelê yani serpiyatîne te wisa got ji me re bêje heye Ya rast a min ne wek eziyetekê bû. Wiha ji hêla westandinê ve wisa bû. Mesela me rojê belkû me li dibistana dilîst taybetî li mordem hunerî me em çûn dibistana me dilîst û me tirkî dilîst. Ew lêstina tirkî erê bû min eziyetek bû. Ew ji ber ku Tirkiya min qas bû. Yani her tim qas bû ya rast. Berku ez derengî ji koçeriyê hatim vir diger ku emrê min nediger jî biçûk lê xistin ji bo ez herme dibistanê û min qet tirkî nizam bû ez pir piştre fêrî tirkî bûm ya nizam hêjî zêde fêr nebûme gava me bi tirkî dilîst Tirkiya min ji ber ku xirab bû min gelek peyv xelet digotin mînak min digo gelek min got ez li vir burada çıkılı kaldım min nizanî ez bêjim awayek din digot hevala digot na rast bike ya şey ne bu bu hayran Kurdî ya bin mesela me rojana roje heşt seans jî me dilîst ew jî meriv dibetlîne lê zarokan wisa bertekên xweş didan lîstikê îca ew çekî ji xweş li xweşa meriv dihatiye rast acayip bu yani mesela ew nêzîkbûna wan û li hember wê yekî kêfa meriv danî baş et li gor te tişkî qise cuda xuya dik yani gelek hevalan yani kesê ku dev şanoyê duî karî de dev şanoyê berdan hene yek uz nas dikim hene yani te gelekî berxwe te berxwe dayê wisa xuya dike em got şanûn tiştekî ecêb e ê ku dev jê berdana wela bila ji me re bêjin ka çawa dev jê berdin em jî dev jê berdin
پر زحمت يعني تدور أنا بكيفي بي يعني ز مرب برخوبة ديك شيء يعني ما زحمته زحمت بناي وسا يعني زاروك نتبتين يعني نتماشى فانا وسا باش كل لسكت تماشى بكن شوي كنا تبدي بن أو يا إذا تاكوز بيجم أجوية اللي بيجم يعني راسته نأخو ناكوز راسته لسنا لسكنا نأخو راسته زاروكا من لما ليستيكا كذا ليستي برامن هناك هاتن وسردك كل مخن يعني وك أوجي كتبنا ليستيكي وجانا إجا تنزل كيشتغل زاروكا شبكي تنكي يعني أو زحمته ماشي بيجا دي سيزون سارنكي وجوانيات يعني زي قلت لك بيالي باش سبكم بله يعني بتا وجا كردي دشانويا كردي ده تخوندن يعني جي باش تب كرانين راستي جبر جي كود باش وجات ده مخابنية وجوانيات هي جبر زي بروسيس براستي دكم جي مخابنية زيادة ببه لدا شانويا كردي زيادة نبارن كي خواندن يعني جبركو دما هم ام بخوشي ام شانوگران كردي قبل بيجن كا لیستکین کردی ام بریزین ام تکستین کردی متن کردی هاتن نشاندن ام شوي اما بيش لیستک ناین بیرم نه جبركو ام بخوشي بشكل هيلي واسر صار بمن هيلا حساسية شانونامين كردي به و تبي كو خواندك خونيرين كردي يم وجه قش كو مخابن كيمن ایجاد دناوی كذا يا شانونامه ام هيك يمتره جهل بس رومان و اشترا بيجم جوانا هي تيروك جوانا هيك يمتره يعني هم نویسکار كيمن هم خونر كيمن جوه هلوا نزانم ام گلکی لاواز دخيان يا راست ما پر دل دخوازك و قش ببا بشكي پیش بكذا لمخابن حال حاضر زیده جی روش باش خویا نکه يعني باش بيجا يعني لجور تو تشاو باشر ببين اف دیسان مجاره ویجه گیشه یا راستی افرس جبرکو ویجه و اف شانو تکستین شانو نمیج بکو پیش بکنن دویش خورا بازاره که ببینه یا راست حتی بازاره که نبینه ناکەوە ڕیا خۆشی بەر تشت پەرێژی دخوازن ڕێکلامژی دخوازن خوێنەران دخوازە و هەرکوچە کورد خۆش کوردیە درابن مخابن وی هاوی هەیە دەما ئەv کوردستانی بچێکی ڕەوش مخابن وی هاویە دەما ئەv پێک نایە کەسێن کو شانۆنامەیەکێ بنویسینە دخوازە يعني هكذا درفته ويهبه وبكر بوجودي كاري أبويا خو دبارة خو بك وبلكي كاري كودك مناك بلكي ما مستبع درجوا برد دست بكاري كلي مخابن نا رومان نوسي نا تشلوك نوسي نا إلا هم دفي تو بهيلك الدندا أبويا خو عشان دبارة خو بكي هیچ بوی کاری رابط افجی مرب بشکی دوستی نیاراست او جبو دهاتوی جی بلاکو خوینرین کرد ام جبو دهاتوی سا بشکی و پیله کردی نای خوندن آنگو شوه پیکوتی و چتین هیل هولینه هر کدوچه اف هجمارا خونران آن وقت خود من يعني زیاده اصلا کوام دخوازن نینه يعني زیاده پیشکتون تونه مخابن روش اوه لی دوی کارسازین کردان شخود بیجن سازی کردان پچکی پشتگیری بدن ویه که ویک تایبتی مثل کارسازین کردان يعني قد الكاري نابن تشتك وكويجي وكهنري تو جيدر ليه
و تشتك وها بكرانا ويقال لك باش بويا ويقال لك باورم ويقشدانك جي تشويا ابوري راسته دفر دفي مسألة دا ابوري رولك سركة دليزايا باشه بگا جیانت روزانه چاوت تا ابوری خو چا دبر خو چدکی از ابوریا خو حال حاضر چما اها انشاء کار انشاء دیدم اها و يعني کار دیوار لیکرنه چما بردسته آن تشغل بله وی هاوی يعني ابج دکه کوکو مثلا شيء ما وقت جمرنا هيله جبر كنت شبكه را راسته دبي زور هذا شيء سري شاطئ وإنشاء كار كي بشكل زحمته يعني تو من جرى عود دست بيكن جوجل وزب كار من بشغل جرانه كار كي جرانه وبشترى قالت تي مالي دي تو دوستي شهرت كبي مخابن راسته راسته زي وهناجي بطارية تقدر زين يدخوازه اوج راسته از بطارية فهم دكمش بركو دما خود ميجي اجي بردستكي ديوار بردستكي ديوار نوصل ابو انا اخوات مش كارين بعد شادك اريد جبروسا بشيرنك من ديار بو مش بو تمام ابي جماعه مساقط شغله باشه كان ويجا از درباس فرصه خودم بكم ايش بله كده از دخوازم بلان تاي بيشروج تشي كاري برتا بيشروج بو جانا خوش شامل تشد فكري يعني جيوك شانوغرك او قلتنا كتورك نام شانوغرا ده هيا تو تركيا خوش شانوغري تشاو تجدي زوج سبرسم هم. بيشي بيشروج ده بلان تاي بيشروج فهم بكم بله يعني يا راست مثلا از فكرهم ابين دبي از قالك هي بيتر دكم سر دكي دام حوضانا بيدا نجي يا راست واللي مخاضن تدي شوية الشرط مرجين هي يجبر قرون هي حالي حاضر شون ما بيكان يكون بكاري دومين سابقين مثلا يكي أفريل يكي أفريل أبوري مثلا ما ليستكا خب ليستكا يعني سحني بناوي سرباس روجا داوي قوتن هون نكارم بريزي دقيلكم ما دست برنامجي ولا بيكتبوا اللي ما خابن روجا داوي قوتن هون نكارم بريزي وشانو درك زي خوروي او توزا صحنيه يعني هر تنبيه دري حتى قاعدة السر صحنيه دور دكبي او خرابيه كيش بوشانو درك يا راست ليه دوی قبل وصل دوی ایجاد دکاری و دمی خواندن خوب پیش بخی. جبر کو خواندن پر گرینگه. و از دهلا توریه و گله کی لازم. و دخوازم به هله و خوان پیش بخون. مخابن جبر کو من شانوش خوش بشتر ناست کرد. و کسی کی نچون من شانو باشه شانو یجی نخوان. جبر ویکی مثلا خوازم وان هلاجی دعوتی دوان هلای خوشی لپیش بخم حتی کوچ دسته نتی و یادن نزانم که دعویت پرسکتیزی بود مقوت يعني وكا بيفات تركيا ناف شانوغران ده هي وك شانوغرك تركيا خو شاوت شدكي يعني بتشاف دري بخوندن هل بتر بخوندن دكارم دخوازم تجربكن و براستيجي مثلا از خوندن حز جديكن از جالنا از بيجم يو لفي دني مرف تنجي بمينه و برتوغي مرف هل بخوندن هبه بيم قيوي هم بس مرف بجالنا اجبر ويكي اسفر خوندن هستكن و بخوندن تركيا خو تجربكن و چاف ديري ايش خو لفيج يعني دجي هرتم چاف ديري هرتم تكاي چاف ديري تايبتي كاري كواز نهات كم انشاته تشيلو درجيان صدي صد بكرديه تركي تونه لكردستان بلكي قاعده كواجي تونه ده جبالكو هر در بويه تركي مغاب و او در كرديه
زمانی تل پیش دکه اخافتنا تی روزانه پیش دکه Hı hı. و لوی داری ام بیشن دما تنابرد دی سرخوانی وقت شوا كنت الجفات كيبي او اخافتن او صحبت بدومه Hı hı. تبيتر analizan dikî bêtir Hı hı. karakteran bînî bêtir ew tiştekî pir xweş e. Yani. Baş veka pirsek temaşavan natiye alan ciwan Belê pirsek ştekiriye dixwazim pirsaviş bikim. Gotiye gelo lîstik û tevgera lîstinê. Tu bandorek li ser van karakterên ku tu di çîrokên xwe de dinivîsî kiriye. Ya da kir wisa nivîse. Dîse bixwînim ji te re. nanam tê gîştim silav bû ala erê heta berî li şanoyê min hin tişt dinivîsandin û piştî şanogeriyê ew dema tu dinivîsînî car canan û li gorî sahneyekê serê xwe de disêwirînî Hı ew hı. gelek bandor dike û wek çawa tu bikarbî derfeta em bêjin pratîzekirina wê tişta ku tu binivîsînî dibînî yani. Hı hı. Ew yek jî bi min nivîskariyê jî an jî tişta ku meriv dixwaze lê rabe xurtir dike. Hı hı. Bêtir meriv dikare lê hûr bijî bibe ya. Bi çavekî dî jî lê binêre. Hı hı. Piştî ku mişano nas kir dikarim bêjim nivîskariyê de awek din meriv dikare bêje çavek din jî lê bine. Heta ez piştî şanoyê min ez niha difikirim ez dibim gelek tiştên ku min digotin ez ê wek çîrok binivîsînim Hı hı. ez dibim ez ê wergirinim wek şanonameyek. Ere ere. Belê. Me başım. Vega vak konserta bernameye ez dixwazim her mêvan ji xwe re pirsekê bikî dawiya pirsanda. Tu dikarî pirsekê ji xwe bikî û bersivayê bidî. Pirsekê ji xwe bikim. Baş e. Yani neza mesela di jiyana me de her hin tişt nîvcoma ne Hı hı. ji ber ku jiyana minî koçeriyê nîvcoma Hı hı. ez hatim bajar Evet. ez bêjim min dest bi dibistanê kir lê zanîngehê me ew jî nîvco hişt. Evet. Sera bêjim min dest bi zimanê Kurdî kir hêla mamostetiyê ve Hı hı. piştî demekê ew jî nîvcoma. Yani Evet. çend sala ez ders nadim. Min dest bi bêjim nivîskariyê kir ev salek falan e pişta piçekî nanivîsînim. Ew jî wek çawa lê her ku ez ê lê dagerim jî lê wek çawa Hı hı. nîvcoma belê tiştek pişta çawa di jiyana min de tiştên nîvcomayî pir bin. Hı hı. Nizanim ev ê li şanogeriya min çi bandorê bike. Ew ê jî nîvco bibîne Evet. an wê wek wan nebe. Lê ez hêvîdarim ji ber ku min berînha jî got meriv nikare dev şanoyê berdewsa zû zû ez Evet. hêvîdarim Hı û hı. hêviyê min jî xurtin wê tu car şanogeriya min nîvco nemîne heta ku bikaribim derkevim ser dikê dixwazim derkevim û dixwazim tekstên şanoyê jî hildim dest binivîsînim ya rast. Nizanim bû pirsû bersiv Nana ev jî bikirte yani esa. baş Tişek e. hoş got. Evi dikim tişetê nîvcoysa tamam bin. Ji ber ku kurtejaneta de weka Belê. xwendinata kêm mabû yani. Dikengî dest dibistanê kiriye çûye zanîngehê an neçûye. Ha, Ew mecbîr kir ez te pirsim. Vêka te anî bîra min. Ev ez mesela tê koçerî çend sal dest dibistanê kir. baş e. Ez Em jûr destê bikin. باورم 10 سالی Deh بجه ده sal. سالی بود دگوت و دمی دگوتن که هم تبهرن با گریننده و با مدیر دبستانه و Hı hı.
قيدات نكره تنيت المال أري ذا أمي ناسمات بهر لو ساقي أري المال ما وانجي ناسمان بير قلتن شفوا تمنيوي بشوكة جبركو بشوك لي خستن وأجي هيج نوج كوتشريات ما أري وصل يعني كو أما داس بيكر أشوم يعني كولا من حمو زعرف بود شبرا وصلها تعرف ومن قد تركيجي نظامي ليه بيها وي حتى مثلا كولا بينجانجي فرسين كوما مستذكرن ومبرسبان باش زاني باور بكي من دستي قبل نذكر وند برسبان جبر تركيا مفر خراب وهين بينا تركيج مرا زحمت دار ليه دو حزار وحشتان دا من ادي زانكو كاركر شو زانكو اي وسي سال مخوان بشتي سي سالان جبر سدمن هن سدمان مدرجه بردا أري من دنيبي ده هشت ازهاتم لباطماني من بشك دو سال يخدم ديارست لابوراتواري أري وصا اوجي وصا معي ونزانم جار لا بيجم خو جاردن لي بقاو من بشك 4 سالي بقالي لمان اوجي تزاني حيلا داي نانا تبرسوا خو باش قلت يعني جبر قلت كوتشري كارك يدوسا زوب ناس سكني هردم جهت تقولي كانجي ولكن قلت كو قمديت قفا كلام روجك بنيان شدك قلت جوجير بيجا بني كاري توري أنا بلا هاري بانيري خوشي بكيس راسته حبالا من دهمان دمدا اوجي شانو جره جبركو او اجا او نكو جره او اجا قنديه او اجا في كاريرا مجول يا راس مال باتاوي وصا وانا كوسا ما بارما باشا اجتماع شمان بيش مجال برسيم هبنا بانه برسيم القاديان جو برسيم هبنا ذكر مي بانه برسيم جر نبنجي ام خاطري خو جو بخازن في هفته دم زهركي ام سبيجن كان قلت لي زيد بكي هي دشت مايا راس من يعني از من جوزي فيج برسم لي از دو ديما يعني برسم ده برسم از برسم اشتري يعني جبر نابرا خود ام از هذا مجال السر انتلكتوريا بطماني ام خبر ددن يعني بيتر شانوغري كو الناس دكن يعني از نبج مثلا وك شديد سدن تشكي kesin ne beşinci yani Batman hem şanogeriye hem sinemageriye hem nivîskariye wisa bi pêş ketiye de minî fikret li ser vê işte bipirse li ser vê entelektüel Batmanê çi difikirî wê pirseke wisa bikim bi pirs taza wisa sazkar nekiribû ji bo wisa rast navê geşte bipirsim باش يعني بري قابا مربلد وك مردين دفع هلي دا پرپشکتیه چقا مربل ویسکار هیچ راست که مردینیه نزانم لوی داویه مثلا باتمان یا راست او ددما شانه باجر داشی حودانه گلک باشه و گلک کم لیهاتنا باشه شانوی و لوی دره سازیا نویسکاره هبو و حودان بوی هاوی پر بون و ددما شارداریه دا فستیوال دهاتن چه کرن و işte پیشبرد دهاتن آماده کرن اوجی پر خورد بونجی یا راست سا نزد جریزه بونجی ایجا مثلا کلشانوی دنیری چند کم حال حاضر یک مثلا یعنی صحنه هي روتيل هي عراف هي ويك قبل بشتكو كورونا هي تشتك درنت شوية ليه مثلا نيسك هي ودقلكو باتمان نفسه جيه كي مزنه جيه اري
وهبونا فان و تشتا باشي هما بيجي صديقات حمو كاري هنرا أخوة بكردي ديك اري جي يا تركي بيجي بيتر كردي kesin ku dest mes bu xazın dest şanı bikin yani jî ali hünereki ve dest pê bikin veka derfetek jî tîne hem beriwan ev rewş ev jmara zêde bûne vêga هل hevalekî din pirseke din jî kes xwazim pirsa temaşavanek işte bikirim بله asref calp بله hêvî dikim min xelet nexwendibe wetê آه silah kurêz ez dixwazim hîn bibim gelo şano ji bo civakekê kêra çi tê باشه سلا بوي جبو جواكي كي يعني شانو جوسايا راست ويجي جوسايا جبو جواكي كي نينيكي كي تل شانو كده مثلا قالك كسنة دبيجن زمان شانو زيادة نجرينجا بمن فرق جرينجا جباك مش خو زمان شانو نب كردي بيا من مش خو قد دست كارك واجي نقدر دما دستيكي كم خواست سر ويا توليه مگو كردي بازي ور نب كردي باز ناي جواك جي بزمان خو هي بچنده خو هي بيك هي او تو شانو رابي جواك كي ام بيجن جواك كردي دو اخوه تب انجليزي وي خاص جبوه جواكي باش ليه تبوي زماني بليزي هلبت تي اتكارم بيجم كالابوراوي وي زماني دهمان دميدا چانداوي وي گلي وي جواكي هم زندي بهيلي وهم جي خورتر دبه جبر نها ام اتكارم بيجم كو ما كردان بصدان شانو گرن ما به هزار شانو گرن ما به صدان شانو گرن ما هبونا امید هلا چند و زمان و ویژه خدا ندوی اصلی دابونا گله کی پیشکتی تر بونا به من جبروه که شانو جبو جواکه که وک رحي سركه يعني از بشكل في هاوي دبيني عرفت باشه بگا الان جوان پرسه کدیش تکریه گوتیه خودکی شما دبیجی از نکردن دفشانه بردن ها باشه يجبركو نزانم اوي مگویا گلک کس هنه میناک اتکارم باپیری خواه میناک ایوگن هاتیه هفته و 5 سالی چخاره دکشینه بلکه 6 ساله چخاره دکشینه دکتر دبیجه بجیک دبیجه گیدی درج بیا برده الی دبی از نگرم درجه آنجی جار جان درجه برده جار دکشینه تهاوین کار درجه برده ایجا شانو جی بچه یوسایه و از دهمان دمیده شانو ایده بچه کی او شرموکیا منی جیانا روزانه ده شانو ایده تیک دچه به من دما درت کبم سر دکی و قرختره کی دلیزم و او قرختر دی شرما کنان بوی قرختری را تونه عنجی جبرکو از ام بیجن و شرموکیا خوی هی نرازیمه لسر دکی اف خویانا که عنجی از حاول دادم کو او تونه به و زوی یاراز ببیر جی نایم افجي دكيكو از تجار نكارم دمجي برد جبركو متخصص كسي وصابو ما يعني بشكي چاوكري بشكي وصاب چاو بيجم هيز جيانا روجانا ده هي وصا زندي بو ما وصا لي مخابرن او هيلين مني او كان باشه وگا ولی اشرف مثلا گوتنا تم کارن ایج برسفین یعنی و شانو جاوی جواکی ود که شانو ریا جواکی رونی دکه بمن جواکی زندگی دهیله زندگی دهیله وقت گوتی
جی گوتنک دوز رزق بکم باشه کنم میگه وقتی مجی هات بر قداندنه ام باشه جا کدن پرساب نرم گر پرسا کزیده نبن ازمی خاطره جواب خازن باشه تماشاوان نجا ام في هفته جهاتن داویه برنامه خو جکرما خو قناه ما یوتیوب بشوفین جبرکو هر هفته ام میوانک یا د میوانک نو بین هم مریوه افجی دوی دما پاندمیه ده ریک میک ام خود گیشن تماشاوانی خو جکرما خو ما به حوالی خو بدن ناسن و ناسکرین ونجی بلا کاری وجه افم هفته اولی میوانه ما دیار بوه ج روجاوا تئاتر ساریا باران لقام شو بجيبوا يابكم الاستقبال الاستقبال جوكم بارا حسن ابن ميوانما امير سر حسابي خوين مديا جواكي واقادر بكن جكرم بخوما بشوبين ام خاطري خو جو بخوازن شواش بيشانو نمين كلام قلنا كتابة اللي زيادة بك وشان بقرا از جی مالاویات یا شرمولا پرفورمانس دکم مالا تجاوه گلک سپاس بو وکو از بخواندم و بلکی جیان خدا جاره یکمین تبلی باشانه گزم بیده بود اش بو من تناجم جاره بینه تناجمي وي واه هیوی دارم مصابه جبركو از براستی همبر کمرای پر کلجان بودم او دیسا مالاویا تماشاوانان گشان دکم هر هبن ساغ بن زور سپاس مالا وانا با بخاطري وانا قلت ناخذ